Yes, Rayon Sport ikipe y'igikundiro cyangwa se gikundiro nk'ibisanzwe imaze kwinjira muri stade hariya mu Rwambariro, dore ko rwose umukino urimo kubura iminota igera kuri 6 gusa kugira ngo umukino ube utangiye. Twebwe rero tugiye kuwukwereka live, ngira ngo urajya muri comment gusa maze ubundi wirebere uno mukino kuri telefone yawe niba utabashije kugera hariya kuri stade ya Huye. Ngira ngo uri kubona uburyo stade ari nziza cyane, uburyo isa neza. Ubu ngubu hari urugwererane rw'amabara atandukanye, ni ukuvuga ayiganjemo ubururu cyane cyane, dore ko ikipe ya Rayon Sport ariyo ifite abafana benshi hano. Ni umukino rero umeze neza cyane kandi umukino wa Mukura Victory Sport aho ugiye gutangira ari amakipe yombi. Uko umukino rero ugiye kugenda, ni umukino ugiye gutangira kano kanya ku 11:00 zuzuye. Abakinnyi 11 ba Mukura maje kubabona. Hari uwitwa Sebwato Nicolas, hakaza Rushema Chris, Niyonzima Eric, Abdul Jalil, Hakizimana Zuberi, Ubedi Uwumukiza, Nisingizwe Christian, Niyonizeye Fohedi, Jordan Dibuba, Nsabimana Emmanuel, Metsaha Betenga. Hagahita hakurikiraho abakinnyi 11 ba Rayon Sport. Hari Kadime Ndiaye, Yusu Diane, Omar Gin, Serumogo Ari, akaba nawe kapiteni. Ganijuru Ishimwe Eric, Kanamugire Roger, Iraguha Haji, Ndayishimiye Richard, Farinyanye, Ishimwe Fisto ndetse na Adama Abayoga. Amakipe yombi rero yari yatangiye kwishyura ahagana 10:39 nyuma yo gutangira ikibuga nyine, cyangwa se nyuma yo gutunganya ikibuga bari buze gukiniramo. Amakipe ya Mukura ndetse na Rayon yatangiye kwishyushya. Abasifuzi 4 bari buyobore uyu mukino nabo bakaba barimo kwishyushya. Abafana rero ni benshi cyane bari ku kibuga, gusa igice kidatwikiriye kuri ubu nta bantu bari bakigeramo, dore ko benshi bari ku ruhande rugana ahahoze hari ikibuga bigishirizaho imodoka. Ihuye rero ukuntu byaje kuba bigenda, imvura yaje kuba ari nyinshi, aho imvura yatangiye kugwa guhera 8:00 mu mujyi wa Huye. Hari kugwa imvura nyinshi, aho byatumye abafana batinda kwinjira muri stade. Kuri ubu imvura rero ikaba imaze kugenda icika intege. Umusifuzi w'umukino rero akaba amaze guhindurwa inshuro 3 zose. Ngira ngo ibyo nabikomoje mubwira ko uno mukino waje kuba ugaragara, ariko abakinnyi abasifuzi bagenda bahinduka guhera 8:00. Imvura rimeze nabi ku ikubitiro. Rero uyu mukino ukaba wiswe derby y'amateka. Uyu mukino ukaba waragombaga gusifurwa na Ishimwe Claude bakunda kwita Cucuri, ariko aza guhindurwa asimbuzwa Ngabonziza Jean Paul. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu uyu musifuzi yongeye guhindurwa, umukino uhabwa Murindangabo Moyize. Ihuye niho habereye ibirori bya ruhago byagarutse mu Rwanda, ni Rwanda Premier League. Uyu mujyi w'amateka ukaba igicumbi cy'abanyabwenge ugiye kwakira amakipe arusha ayandi ibigwi no gukundwa mu Rwanda. Kuri uyu wa gatandatu Rayon Sport ikaba igiye kubanza kwakira Mukura mu mujyi nyine hariya wa Huye. N'umukino w'umunsi wa 15 nk'uko nabikubwiye. Mukura yatsinze umukino umwe muri 5 iheruka guhuramo na Rayon Sport, aho ikipe ya Robertino ari nayo ihabwa amahirwe kuri uyu munsi yo kuza gukomeza kuyobora shampiyona. Ikipe ya Robertino niyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 36 mu mikino 14, mu gihe Mukura ari ya 8 n'amanota 18 yose. No kuvuga rero tuguhaye ikaze kano kanya kugira ngo ukomeze gukurikirana uno mukino ugiye guhuza ano makipe yombi. Ku mpande zombi 11 ngira ngo wababonye. Reka nzira twibanire nkuhereze comment ya link igiye kukugeza ku mukino nyirizina. Reka nkubwire muri makomeze kubana nawe. Shalom shalom. Igihe kiraza kubisobanura, tureba ikipe yisobanura n'indi mu buryo bwiza.